Danijel Simić, novinar nam je u ovom trenutku na vezi. Gospodine Simiću, dobro vam večer i hvala što govorite za aktuelnost. I evo da čujemo kakva je situacija na frontu. Pozdrav iz Banja Luke, glavnog grada Republike Srpske, gdje se od 2. oktobra, kada su bili izbori, medijska pažnja ipak malo usmjerila sa ratišta u bivšoj Sovjetskoj Republici Ukrajini na praćenje osporavanja izbornog procesa i novo prebrojavanje. Evo, danas smo dobili zvanične rezultate Centralne izborne komisije po kojima je Milorad Dodik i po ponovo prebrojenim glasovima predsjednik Republike, tako da se očekujemo da će pažnja javnosti u Republici Srpskoj ponovo da se usmjeri ka omiljenoj temi, odnosno stanju na frontu u Donbasu i druge dvije oblasti u Ukrajini. Danas je cijelom dužinom ovog fronta dolazilo do sukoba sa naglaskom na Kupjansk u Harkovskoj oblasti, odnosno u regionu Bahmuta, gdje su snage ruske koalicije krenule u protiv napad, odnosno pokušavaju da povrate inicijativu. Naravno, borbenih dejstava je bilo i na Hersonskom pravcu, gdje su ukrajinske snage i dalje u inicijativi i pokušavali su sa novim probojem ruske linije, ali koji danas nije donio veća teritorijalna pomjeranja. Što se Kupjanska tiče, to je grad 250 km sjeverno od Donjecka u Harkovskoj oblasti, polovi ga rijeka Osokol i osim toga značajan je jer je tu zaustavljen najuspješniji i najkonkretniji prodor ukrajinskih snaga u ovom ratu, upravo iz pravca Harkova. Prije rata to je grad koji je imao nešto malo preko 27.000 stanovnika i glavni je grad rejona, a sada trpi frontalan sukob dvije vojske i opet je izuzetno bitan toponim. Što se tiče Bahmutskog, odnosno Artemovskog pravca, to je grad koji je znači mijenjao ime, vode se i dalje teški bojevi i pored toga što je ruska strana u inicijativi još uvijek se ne može da zauzme ovo mjesto. Može se reći da je trend ruskog napretka onakav kakav je specijalna vojna operacija imala ljetos, pogotovo na prostoru Donjecka i Harkovske oblasti, odnosno Donbasa i Harkovske oblasti. Dakle, u pitanju je lagano, sporo napredovanje uz veliki utrošak artiljerijskih zrna. Što se Hersonskog pravca tiče, on je od strateške bitnosti za ovaj rat i na njemu su danas inicijativu opet imale ukrajinske snage, ali bez, kao što rekoh, većih teritorijalnih napredaka. I ruska strana izvještava i dalje o velikim gubicima u redovima oružanih snaga Ukrajine, ali se napadi ne prekraćuju i trenutno je ovo najbitnija tačka čitave ruske operacije u Ukrajini. Ja bez pretjerivanja mogu reći da će u narednih mjesec ili dva Hersonsko-Nikolajevski front odlučiti o ovom ratu u cijelini. Rusija sebi ne može dopustiti da izgubi desnu obalu Dnjepra, a pogotovo strateški bitan objekat Kahovske brane na ovoj rijeci, jer Kahovska hidroelektrana nije samo važan elektroenergetski objekat, već je istovremeno mjesto odakle se dio vode odvaja za Krimski kanal i omogućava poljoprivredu na tom plodnom poluostrvu koja je 8 godina bila potpuno paralisana. Ruska evakuacija stanovništva ne mora nužno biti uvertira u napuštanje Hersona, već je u slučaju pucanja brane to realna opasnost, pošto Herson teško da će tada postojati. Civilne žrtve bi u tom slučaju bile ogromne, a ruska vojska bi se trenutno našla u okruženju jer ne bi postojali pravci koji se sada koriste, kojima bi oni mogli da se vrate. Posljedice bi u tom slučaju bile strašne za ekološku svijest planete u cjelini, skoro kao u slučaju nekakvih malfunkcija Zaporoške atomske električne centrale, ali tome se slabo priča u medijima Zapada. Rusija mora održati dakle desnu obalu Dnjepra, ne samo da bi u perspektivi izašla na granice bivše oblasti, 4 oblasti u Ukrajini, već je to ključno za budući nastavak ratnih operacija i zauzimanje Odese, te spajanje sa ruskim mirovnim kontingentom u Pridnjestrovlju, što je nešto o čemu svi pričamo i što bi u ovom trenutku, kako stvari stoje, mogli opravdati velike izdatke, diplomatski lom na svjetskoj sceni, odnosno gubitke koje je Rusija podnijela u ovom ratu. Dakle, ja sam Herson i desnu obalu Dnjepra posjetio ljetos, ali i sada u septembru kada se održavao referendum i moram reći da je stanje sada sasvim drugačije. Na svakom koraku su vidljive posljedice dalekometne artiljerije koju Zapad dostavlja Kijevu i Kahovska brana jedva drži vodu. Mišljenja sam koje sam iznosio i ranije da je Harkov strateški u ovom trenutku mnogo manje bitan
za Rusiji, jer su linije snabdijevanja tu kratke, odmah je tu granica Rusije, a u slučaju Hersona to je sasvim druga priča i ova oblast uz Zaporožje je ključ za kontrolu Krima kao dijela Rusije. Nakon miniranja mosta preko Kerča odmah je bio paralelno otvoren kopneni pravac koji prolazi kroz novo zauzete teritorije u Ukrajini i tu se pokazuje koliko je taj pravac značajan. I sad tim završavam, znači imamo situaciju da smo imali prvu fazu rata kada je ruska vojska vrlo uspješno razbila brojniju ukrajinsku vojsku, ali nije mogla očuvati te linije, te se krajem marta, odnosno početkom aprila povukla. Tu smo imali drugi dio operacije koji se ticao ruskog polaganog napredovanja gdje je premoć u tehnici činilo svoje. Zatim imamo treću fazu kada je Ukrajina konačno polučila snage koje je imala, koje je, da kažem, napravila tako što je izvršila opštu mobilizaciju civilnog stanovništva u zemlji. Zatim sada polako ulazimo u nešto što bi se moglo zvati četvrta faza operacije, znači Rusi pokušavaju da zakrpe ove rupe i napeto se iščekuje, znači, dolazak velikog broja mobilisanih, znači govori se o 300.000 vojnika koje je mobilisala Rusija. Paralelno i Ukrajina također mobiliše svoje snage i ovo je sada trenutno vrijeme kada Rusija kupuje vrijeme kako bi u narednom periodu mogla da krene u ozbiljniju strateško nastupanje. Jedan od tih dijelova je i ovaj, možemo reći, komotno i strateški pristup naoružanju, odnosno ratu iz vazduha, odnosno radi se o iranskim dronovima Šahid, odnosno kako su ih Rusi rebrendirali Geranj 2, koji očigledno rade odličan posao do stepena da su čak 22 zemlje svijeta se javile da bi rado kupile iranske dronove koji su, da kažem opet, rade posao, malo ih je lakše, dosta ih je lakše oboriti, ali obzirom da jedna stareća raketa Kalibr košta oko $1.000.000, a jedan dron između 15 i 20.000 američkih dolara, govorimo o Geranj 2, govori da Rusija strateški razmišlja o ovom ratu i ako smo ljetos znali da se ovo neće završiti do proljeća, u ovom trenutku pitanje je da li ćemo i kako ćemo cijele iduće godine posmatrati ovaj sukob, ukoliko, kažem, Zapad i dalje nastavi da ratuje doktrinom ratovanja protiv Rusije do posljednjeg Ukrajinca. Gospodine Simiću, najljepše vam hvala na svim informacijama i što